Gradski odbor Nove Srbije u Šapcu želeo je da ovim performansom skrene pažnju javnosti na realizovane projekte koji nisu dali očekujuće rezultate, istaknuto je na konferenciji za novinare. Oni su, po njihovim rečima, izazvali samo nepotrebno rasipanje gradskog budžeta. Ovu ideju su oduševljeno prihvatili svi turisti koji su posetili naš grad u zadnje vreme obojica. Ne možemo a da ne postavimo pitanje da li smo mi dovoljno bogati i da li je naš budžet toliko velik da možemo sebi dozvoliti luksuz da postavimo jedan vodoskop koji košta po slobodnoj proceni, pošto tačnih podataka nema, više miliona dinara, a da njega odnese divlja nabujala po svojoj brzini i vodopadima poznata reka Sava. Gradski odbor Nove Srbije u Šapcu je od nadležnih u gradskoj upravi zahtevao odgovore na nekoliko pitanja. Dakle, Novu Srbiju zanima ko je, kada i na koji način odlučio da se novac grada utroši na ovakav projekat. Koliko je tačno ovaj vodoskop koštao i ko je bio izvođač radova, ko je kriv za njegov nestanak, kolika je šteta i kako će se nadoknaditi. Gradski odbor Nove Srbije u Šapcu smatra da je u buduće neophodna racionalnost u realizaciji projekata koji se finansiraju iz gradskog budžeta.